Good evening, ma'am. Taram Nosari, Notice Dialogue, Miami Damuta Pudon Laxary topic say high tensions erupted after 6 Naga kill Haibani, Hosuzik Manipurda, 2023 Metar, the Kukim Sumaitegi Marakta, Tolamba, Hosuzik Solution Banaidana, Tongan Tongan by Lip Game Sinda, Mio Sakia, Sanga from Lodun Ladyba, Duga Mioika, Punsiman Kraba, Mioika, Tio from the Ladaba, Lotion Banaidan Ladyba, Sigumlava, Iran, Sigim Manunda, Muki Nagam Sun Kuki Marakta, Tolaki Viran, Si, Hosisum Leptree, Narang Kaktamoki. Hoji yamna phongphong sana miyamna yamna panic oiba situation da mioi taruk ki haksang yamna tamthi bomong da hat laga koi senior khiba phangla khiba koi phajil laga lekhiba numit koi kun hena kuki gi custody da leikhra matung da koi kuki gi mioi tara mari naga da lere madu thado khra matung 24 hour ki manung da 24 hour hendringai da koi security force in of mafam dagi thiba phangle hana purakhiba duga purakleba film singa de su yamna tamthiba koi masaga mangaka makoka tongan tongan ta badugum film da phangkiba yamna tamthiba mi hata tawkhiba du dagi hojik chingi mfam singda tongan tongan ba naga taba area singda hojik iho leptana horiba aduga hojik hojik su koi kamjong district ta kultu da khunjani halamle aduga ani ne sokle aduga yum kuntra henna mai thakre haiba chingba tongan tongan pausing myam mu yauri hariba social media da aduga tongan tongan ba channel sing da yaunari ba sigumba hujik manipur da leriba phongphong sari ba issue myam khana ngi damutani ngasi thamjariba high tensions erupted after 6 naga kill hariba topic se ngasi topic se khana ngi dam khoi studio direction leberi panel sing myam sakta ku tanja to lojage igeng akan election beriba oza mingon panjarabada oza Johnson ELANGBAM politician oza Taram Nosari aduga ni scheduling sin beriba oza NABAKISHORE aduga former chief secretary retired IS oza Taram Nosari ngasi ge thamjari topic se haiba tare hoji naga taba mafam singda hariba mihat thira hatok bikraba mioi sing sege fen daba kholauna hujik mafam kudimakta makhoi asumba wail fangalo duwa mara leiba mioi sing dande biu habna sing batonga tongan ba naga taba singi mafam sing hujik lepalaitani rang hori haba tare ore film se do kamai yekbe hobugen han nokta United Naga Council gi moi double standard se si naga prajana ai masi handakti moi fazana fully exposed to wena lawi ai bo haijo haidara gadi United Naga Council na handak lori bu khongthang se yes mioi kan ba haibu di mi noi pame koisu aduga thadoi bagi mong siga moi gi sagalai ba narrative tu ga oire ba reality se ani si contradict tawi natraga ani si dei double standard amadinga yaure aduna akhoi gi samna haraba English ta haira kanda da akhoi gi wa si akhoi gi kari haidona sengna leader hai mai sidi organization hai bi sidi ai sum khanja ba ko miyam go represent to hai lokthum le ko le ba yan de si ra si chang asang fajare thire adugum bagi leadership to leigada bane aduna United Naga Council gi moi gi handak ki stand sidi ta seng na hai ta ra ga moina lawri ba moina ga mediate to rin kain to sidi it only exposes their double standard aduna UNC da koina Thaina moida praja miyam naga moida kanogi soul kogi responsibility moral responsibility koi naga furup singi kain to budu ai adu kisuk ai outrightly maduma ai ne di ai handak incident se gi moibu adu gi thak tu tham badu di ai thamdren lawe marab di kari no hai matam da hairi ba kano sing se koi gi naga civilian taruk se konsa khul gi civilian taruksi date 13 da faba matamda next day da akoi ground reporter CSO mayam chatpa matamda adigi thoiba mayam sida sida moi si leigidre natraga moi si sigre haibegi indirect koiba adugi version ama dum narrative ama dum akoi ui haba but all of a sudden madudai du involved toriba akoi gi kari haini akoi gi cookie Lalahu sing hai tare ko adegi moisu noina ba mingle tawro cookie gi mayam siga tonara ga dum leiri bini adegi nemcha kip gen leiri bani adu I have information du cookie in pi manipur de soinum ki leinin khaleba aduna bu somewhere matam exactly they khangidre moina sumaina cancel apam matam da mi taruk thadon hai matam da mi taruk tu gi where about to di I khoi di knowledge like tre haine kimna cookie in pi manipur ne clarify tor pun mi tu da confirmatory statement ne ba di mi do noi shire do low yara bane ba adu taragati adu I do the karamba wisdom apply to the ge ba as a leader UNC ki leader am oina
Praja Singh Sida as mind of the Nako Mogi reciprocate or Kani Moihana Tadoksi, Aregi Karai Karai the Lobito Rubin, the higher ground current, the Chalakan level, cut the Lobito Rira. I di Karak Asiagi, Christian missionary, Adu Gumba, Baptist convention, Adu Ada. Kadai the Kino was so suddenly, so they had the Sumana Tosika do Wainova. Sigi victim ging as I get narrative say. See, some Taurakan, some Hogi, the Manipur, important already. Say, I quit Manipur state governments undermine Taurabanab. Mina Tolakomatamda, I coina Ngamdrabaneba. Aduna, Nagalengi, Neferio, Naga, Wanganga, Conrad K. Samananga, Regi, Amechana, Lap Nasidegi, Hogi, binocular, periscope, Tamaga Manatagi, Sidegi, remote control, Nate, Kano, Hogi, Kanoma, Tamaga, Manipur Sida. Tauriba Mawongse, Sida, Adude Yariba, Numitu Sirasu Siram, Paranoi, confirmatory statement, Nama, Kim Nepiracomatan, the UN in Akoi Midu Sire, Adugo Nudi Hanoi, Laura Mohaba, Tagat Pigi Heba, Nuido Quita saying Nanoi, Kanoi Bigi Canone, High was mind of the Kaitobagi ambiguity, me want to Kaitobagi bluff Torino. Me want to bluff Torino, Hybe at the Moyo reciprocate or Kani Hibini. Adu taragati praja singduna di haire iba hingasu shirasu machine birona adu matamnu thauna le yunsin tawgudong neba aduna aduga hojik sina phange ha kan already moi khanga matamda only just to kari so khud hamdong naba kadugi next day da kadu 24 hours are down go to hell kanada ba adu gumba double standard tunane koi yaro doisi moisi ko aduna ngasi sebna harabanda si stakeholder or riba aikoi sidai sida leiriba naga adagi maitai tampaki valley gi mayam pullaga leiriba kolibani sidi si asok phajana koi thawai kano tawgudawni adu kangadawni na haibudo thawai kantaraga su asibaga ahingbaga una taraga su leader more di organization utaraga di modugi thaunang leigadawna heba madudai du ngambadu neba leader haisi adudi mina lokthub ko leitana noi thagat kani heba adu taragadi noina somewhere kadai da noma high incident se khang khang na noi phumjala kanda kaida bargain toino ba adugi question do neba ko na hangai se adagi mu sidai sida kwadagi nokning badi sidai sida mu kwadagi nokning badi above everything kaino sigi government se haziki incident to May 13 gi incident ko relate to nga si phawda kon kanu gi lailon mai phegi meme to di phawdana wahang phawng to meme de phawa ba adu ka do ngam de ge ba ara hai ro cobra battalion adu battalion karibu kana dori ge hai je ba tawda thawdi tongam de ba adagi akhoi yingo kano akhoi gi haziki nangi nemcha kipjen gi nupa gi party du ni kene pi du ni hai hali du mayang ngang de se Madu subject to hayang ma investigation di lady ko ako ngang is adu social media reporting the tongan reporter lakna ra bani hujekti yes adu kari damak to no hoji handicap ori se lailon wifi gi nupa Bangalore chale hai bra khungi leader ma khangi hairamni na ma kaduwe hujok trash tok de koi tan na bi ado ma pha dam de mai ma san bi pha dom ne ma san bi pha ngam de ma cha nu pa pha dom ne masu pha dom ne mari mata pha dom ne adu di kaduwe ngam de ge haba to adugum action do na pura kano hodrong hona ler kanda aikoi gi chumne gi akoi sidai sidai akoi kano khohi tai dana ngang dana ka do doino praja na khang ba pot do da adu hai ra gadi amu nd sarkar sida adu ngang ni ikai jatra hai bani da haji bhaw May 13 gi incident sida khwadi heinous crime ama cold blooded murder ka heba mi pharaga civilian har se english ta cold blooded murder ka heba Sidi pura homicide nate haba. Pamal laga yung ngarang yung konsakul gi nupa to na chief to na hire do koi chief to na hire kaino sa ba ba domai kakti lo ne kaino the brutality level of degree of brutality do to adu phaw da mi ma phaw wa hang pang tong ngam da ba hai bese akone hek haije ba do Manipur da tongan ba laibak ani leir bani adu no kai ngam dri ni adu hujik operation initiate tongni ka do ba operation initiate tong doi kai do na ba mina chakhiba lambi mina adu tawki bu adu ka do na highway wani da prasasana pinning ai ori bra ba adu wahang do hangor ga di aduna akoi ultimately akoi na haire se noi madu noi kai haini ngamje tara ga di noi surrender taw na phai sini da
चुमने की कोई सरकार में लेते याद है ना आधे की सुम तब अदुगा कोई मणिपुर की ख्वादी इंगा पर अदुने है बा एक्शन नंबर फाव इनएक्टिव तब ले रहे कई कदौदोरी अरे कई करी करी वो करी कोई ना आसाबु तौदोरी के बा अदुना कोई की नीति आयोग की मीटिंग चला कांडा ऑनरेबल सीएम दंगरा कोई मणिपुर की इंसिडेंट समाय कोई की लॉ एंड ऑर्डर फगल लेगा ना हाई बदु मधु की रीडिंग दो इसा इतना हाई बमतम दा इसा रे करी फावी के बा अतु प्रजा मियाम ना फाव दुइसु कई नो बा हौसी फाव बुदा कोई नेशनल हाईवे सिदे सिदा कोई की मैते चटपा ngam माई मागी एथनिक ग्रुप सिंगे चटपा ngam only कोई हाई रिबस सिदे याव दु मी सिंग असि अदुसु अंडर द स्ट्रिक्ट कोई की कनो करी हाइने कोई की सिफाई पोलिसिंग व सिक्योरिटी फोर्सिंग याव रकांदा गाड़ी चला कांदा कोई ngasi लेरी बने सिम बगी पिक्चर म लेरा फाव सिदे जिरा अखोइना यामना चुमनेगी मतम टाइम बात तौरगा मतम तुम तौगिनी ममांगै दे सुमाइना चाहिए दु चंगिने दु हौजिक ममांगै याम खेनै ngasi चाही मंगागा हौजिके याम थिं खेनै अदुन अदुम द इवैल्यूएशन तौरगा दे हेन हेन सोकनी लेबाक से पुंग काय काय गे थममबगा चमननी हबको अखोइना हाइसे फननबा मधुगी तौबंगम दबदुगी ngamnanaba मधुगी कनोने ना पॉजिटिव कनोने सु खनबी होबको अदु नत्रगदी अखोइ का माइन तौनी इमाइवेल सिंदुना कप कान औ ताबदुदी कई कान एक्शन तौंगम दरदे हौसी फाउ तांग 13 दुदी तौनी ngasi तांग 13 योरो नत्रो ऑलमोस्ट 1 मंथ मी यमतदी मरी लेना फाउ द लैलोन वाईफाई देगी मी मतदी फाउ वहंग पंग तौबगी वहंग पाउ तौबगी मी तदी हंगलो अदु ngamद्रगना कमाइन तौनी अदु तरगी ngang बकोदिमकी कनाना तानिंगनी असी कदंग चुम हाइजेगे मुझे मकता हजू जन अब सोत लासके हजू जिक से नागा की मियोय दरुक से असी बन फंगना मतुंग द पोस्टमार्टम तौरबो मतमदा मखोगी मसागा मंगक मकोक तोंगान तोंगान लेरंबा दुगा सरू सिंग काइबगी रिपोर्ट सिंग फंगी हाइबा दुगा मसीगी पाउसिगा मरी लेना कोई के सेनापति दा एनपीएफ की ऑफिस सिंग थुगाइरंबगी पाउसिंग मैम मुसु लेरी दुगा मरोइना कोनसा कुल की चेयरमैन थोदुक सी हम पेन द फुंदो ले बतारे ओइरदी फिल्म सिदा कोई के सिंगी डिस्ट्रिक्ट सिंग दा अनओबा माइगई दा मणिपुर की रांग से सिंगलोम दो ने सखिब ओइबगी फिल्म लोम नु उरक कमाई यंबे मंगचा कनो से कुकी सिंग से स्पेशली कुकी मिलिटेंट खुलाई पाइब सिंग से हेनी हेना मथौना अफाबा हेंगले को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम नोई पाइरे नोई जो अफाफाबा मयाम पाइरे अदा अखोई के स्टेट की फोर्स ना खनत्रगा सेंट्रल फोर्स ना मखोइदा करीमता एक्शन लौदमनी ना मखोइ से हेने हेना फ्रीली मनिंग तमना मै तौनिंग बा हनिंग बा हाटवा दुगी थबक तौरे हरिबा अदा अखोइना होजिके हंदके मी तरु कनो फाबसे तरुक से गलोना मी ट्राइन थोइ मसु नुपी अंगांग सिंगसु फाइदना को लेवल खुंदगे मीसिंग कोनसा कुलगिनी को लियांगमई कांगबुनी अदा फारब मतुंग दा करी दबुई फारिनो करी दबुगी हालिबनो इनोसेंट होइबा मीसिंग मखोइगा खुलाई पाइदना लान सोकनाबो कांगबुसु नते यामना धर्मगी थबक तौबा पास्टर होइबा खोपा याउरी हरिबको अजे फारगे हेक्ता हाटकनी हेना तौरिबा खलिबो वाखलसे पूरा धर्म याउदबा क्रिस्टियन धर्म सुचलिमने मोय क्रिस्टियन धर्म दा समाय तौन मीबु ngaकपीबा नत्रगा मीबु कनबीबा हाइबगे वाखलोन से बाइबल गे वफम कया द पल्लीबने हरिबा अदु पल्लगसु मखोइना मदुदा होजिके आइदर नागा ओगे ओयो मैतै ओगे ओयो मोय नक्ता फारगा टेरराइज तौबा हातोकवा खोतोकवा याम बारबारिक ओइबा याम चौखतबा हाइतारेने लैंग्वेज कोइ सिनरुदा समाय तौन कन तौसु मोइबु चौखलेन कना हाइदोइनो रिबा कुकी मिलिटेंट सिंगसे होजि हालिबसे कुकी सिंगदा हाटपने जे खोइ लोइ सिंगनरे खंगजु खंगनरबो पोने रिबा मखोइना क्लेम तौदबई वाने रिबा अदा आइनो क्वेश्चन तौनिंगे दे सिदा करी हनी कुकी एनपी मणिपुर है ना ऑर्गेनाइजेशन हम ले रही पूरा फ्रॉड ने रिबा आई थिंक कुकी एनपी मणिपुर शुड बी ऑनेस्ट अबाउट ऑल दिस डिसऑनेस्टी हाई ओबा तुमिना सुम लेदना करे हाइने कुकी निमी हालगा मखोइना तुमिना रेस्पॉन्सिबिलिटी से लौब ngamdaba आइखोइना तौगने से हाइबा ngamdaba on the other hand UNC ge afabo amana मखोइ खरा ट्रांसपेरेंट ओइबगी मोंग जो खरा लेको अदा कुकी एनपी मणिपुर ने तौरिसना ngsaige मखोइ ge कनो याव लेरे ब्लेसिंग याव रे समाय तौना
naga se na ai khoi gi da kan oppose to ra ga di ngoi hatu ka dam ne habi mo ma to aduna masi gi sida tit for tet ki mo nga zum to na kusina violence nom ge dum hengale on the other hand koi honorable chief minister wai khemcha na makhau phong na chalaga ngani ti ayok ta law and order manipur phagale mabu mamit tang bara mana pang bra ba ai koi me som siri sibo kari ai ne law and order situation phari bra ba oi do ngang no ba aseng mangang na se ba manipur da law and order phai je intelligence ke karam report lai ge ba asuk yam mi am sira ba asuk yam na khun ka yum mai thara ba asuk yam mi kine to ro bisra law and order phai ai law and order ke meaning se khang da ba chief minister se kari no ba khang pham thok pun tra ha ba khang da ba na lebak pai ra ga mami tang wang ina lamjing ga ai khoi karai da pan thong ro yog duri se ro adu din da ta na prime minister na ai khoi gi development gi dam ta kai tau gi re development ni manipur da kari development lai ge kari development lai ge ba kasu lai de no no mo ge maning han da cha lai bne cha le na hai du ne hari ba ajik yeng economy se goods ki truck mayam stranded or the dema putting in fan taking a ship of lakulate. Jiribam the live is a limited number. Convoy the Pobayava, Sama Kuntra. Machine Kazakhstan and Manipur economy, Shigi Shaukat Yamna Maru about transportations of goods. Highlighting the Dra. Goods single like the Vedaki Impalgi marketing, goods some the Yuandre. Maruana, Ziki Makan Gilari was a man or still or a traga. Kanu oro automobile sector oro adu laktrame juandre mina GST collection hunter ani adik mi gi employee jing tulo pibo ngamdre bank loan pibo ngamdre aduna business close tor ko tabne riba asima jam chawbu impact am lairamni adagi ani subada the nexus between the armed groups and the politicians in eva especially ojiki cookie gi se cookie gi nemcha ki gen gi husband je a kari hani KNF ki President Thangboy Kipgen. Oire. Other in the same way, psychology MLA to husband to zoo, one Hangsing, Aduso, KRA, Evergan, Adugi Hajakan. So these MLAs and the ministers are sharing the bed with the militants. Natra. Masim Bharat Sarkar, Manipur Sarkar, came to Kangda, Vadong to Weriva. Aduna, high ministers, policy, Nemsak Kipgena, policy program, Natra action plan, Matarakumatamda. She will be definitely influenced by her husband. Natra. Adu Udabra Kangda Brava. Kamai to Mama, the Buddhist minister, happy in Oriba. Aduna, Manipur, the Hojiksi, Equino over the Langa Quahabdum later. Aduna, Langa could say the later, no Mogi, Zum cannot over, don't Kanabas and never Narang Susuma, Kamsung, the Kanata, Amanamu Hatpa, Amanamu Hatpa, Adugi. Kanosi Tongna, snowballing Tongna, Higalagadi, Manipur Kamai Legadrino. I could have made tasting Ketang, Nampaka lay Edna, Krashe, Wavani. Other was ching the ladyba, I can neighborhood the ladyba, violence, armed labor meeting, Sina. I quite a threat post to the bra. At the question of Hangseva, they pose a serious threat to us. But I'm great Matung, the Makoina Kulai and Paraba, Tampaka labor meeting, the Kulai Pai, the Venina, they will become Masagi. Sitting duck either English the Harga. Other Makoy sitting duck, what I mean, when honeymoon, Madame the Halakani, might take community Sigi, survival and the continuation issue, threat labor, hold of an Hariva. Masim Matamsan, I couldn't think home by share. Come I don't think that gave up. Sarkar, nothing of them never. Sarkar, Sidi, Karihani, development in Aduni Adana, Yam Rutin Nova, Togo, Matodi, Togdova. Masagi. Me Taru Pabagi, Oragasu, Hatpagasu, Oragasu, Nataka me Tara, Mariga, Dugurusu, Kudakta, Sarkar, Amelay, Hybrid, respond to Udra, Sipai Tazandra, take down Togdra, Hanabu Honagadam, Adudi Togdre, Aduda, Gasegi, Akuki leaders in the Wari Karsaba, Nagagi leaders in the Wari. Suppose even Sina, Ziki, Andaki Karihani, me Tado Kodokoda. Tagal is a Nagaling chief minister, Tagal, Amisha, Adege Kariani, Meghalaya chief minister, Manipur chief minister, why Kemsan would Tagal Pada the Yog Deva, Manipur chief minister, why Kemsan, the Mazuna Takpadi, central leadership came, Koi Taja Bakashulate, my capacity late is a Kandrama, my office is in the neighbor. They are using the office of Nagaland chief minister, they are using the office of the chief minister of Meghalaya. Adana, in a Sengi Manunda underlying
here number so yaw the vanati hariba cannot NSN IM is in talks with the government of India. Other Home Ministry ga masagi makoigi chene ndubova NSN the Harakani NSN UNC the Haini sit hadu sit adu ada and moju independent one talk the hariba. And Manipur Sarkar government is already sidelined. It is not taking any role. Aduna Ikoina Yamna unfortunate over system at the moment the Koi Manipur Silavani, Manipur Pajamika, Tokba, Dargar or Siki changes and continue to learn with the Manipur Gilaiva, especially Meitei Prajasu, Hoji Nomi Awabagi Kanoda, Yam Pesto Lidana, Hen Wagini, Hen I quit Shibia, Bagado, Matria to Lavani, have say Koi. Kauroi damne aham around sara ko mai thamse ge yam noisy hujile review sida khoi khudimo gyan tamina badu mathau ta habani makata ju santa laksake hojujik leiriba film sida khoi ki ujano sope panbi khebe ko kamjong district ke khoi ki kaltu da kunja ani halamme aduga ani imna soe aduga yum kunthra rom hena mai sa khra hujik tension se dum hen galai aduga NPF ki office tu wai khiba sigumba dum manipur adu sigumba film simakta dai khoi ki hujik niti ayog ki film da khoi CM na santi da lai karma makal gi santi oiram be Same from those. I walk in the same, whenever same as Santi, I say, my angles, say, Hosi, Laiva, or Kahanic of Valley, the labor situations. See, I won't do one. Who you enable same is Santi, now, who get DGP, Rang Pumbase, Pumbase, the DGP Nadia, whether CSO Mayamda, Santi Pogno, one of the Mating Bambi. Yang pasal hari hari tarik ko. Jadi, aduh kau jadi mahal memang ada di law and order situation se rehabilitation ki wari ada ki lomi memang ki kalau tu bagi kau ki law ubah macam yang salam ni na security deploy tahu na ba SP the instruction pi hai ko. Aduh rehabilitation ki wari se hujik se kau na maruai na jadi santi wari tu ni kau insam terai je. Santi lah kau ini meeting tu macam mana biar ada ni ko. Aduh kau moment je open way ada ni. Kau ini Quite Chawa Santi symbol di Irang se later so democratic protest dum laini leba am laini na community yami dum laini masi dum thai nei lela hai tare adu highway gi dignity ma leba na nga ko ngam do se lengang na la ko ngam do si gi problem si ma hosi kano be wani yam chaw na face tor kane ya kha ku sel di yam chaw na wai gi Tamu Johnson Union President Uganda 100 days in a blockade of situation si Keneva. See is in Adumatam, the community Amanatone, community Amadudi Adum Maya Yoreva, even Kampugi, Labor Prazaz about the Senapati, Impal they blocked over Nina, cycle decision, Naramway, Kogi Kanogi, Kavasigi, honorable Lokesorgi, Ken Residaki Power, cycle block power, Kanamoy Pocha, the PD name. Kuki, Ozigli, Masama, Haitako. Masamak se changes the lupa chahum le chai me hoji ko adagi diesel phang to petrol phang to bisini so ida counter blockade masama to give da dum ke ani phibam je hatok na draga jo dum manung da dum economically si bisine ba yam sang na si de je ko thang na yana du de mu repair to si lo re da ko ama sang si de ne da government ji magi masagi dignity nga ko ngam da bi phibam am le akhoi gi moina rehab ki kari gi santi gi wari se sum sanaga na akhoi gi maroina COCOMI law initiative sing hai tare ko si initiative sing sida mi sing yum dan jalan na ko se eco gi adagi dolai thabi gi nga ko wai sai disi ga dolai thabi gi je berek semel ore ko len hai adu ko edum question tawi question ji kai no hai kan da trong law bi gi incident je tho matung da trong law bi gi manung da kitang hanjal laga leibe ya ba changsal laga yum saba sengdok pa taw ba yara ba jaga da DC advice matungina SP DC advice matungina manung changa sengdok da sengdok ma thola nongan ga bom thela ta mine ba singum ba sati singum ba security deployment je ko taw da ai hai to ko dei kai bagi santi lai re na hai bo ram ga na khale ko economically yengo akoi yam downward oi ri niti ayog ki mifam du da koi na expect to di chief minister ri expect to di manipur gi di akhan na ba package hai ga di rehabilitation package yum sa no paisa do na te ko every sector in Manipur ki package ma daga oi re ka sing ko situation je sangwan ni na ko se lo singu da package daga oi ngasai gi growth lagna ba ko marui free da kai yen maduna oi biar oi ba atopa canal gi kari gi then replanting to bogi de cross cropping to bogi daga oi even poppy gi su adum package ma daga oi hai ta ko then ko gi lambi gi kari infrastructure gi package akan ma daga oi maram di kai noi ga na ko gi
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯅꯦꯇꯤꯚ ꯀꯥꯡꯕꯨꯒ ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯁꯒ ꯄꯨꯟꯅ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯕ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯊꯨꯒꯥꯏꯈꯤꯕ ꯌꯨꯝ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯚꯦꯂꯨꯑꯦꯁꯟ ꯇꯧꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯒꯤꯁꯨ ꯑꯈꯟꯅꯕ ꯄꯦꯀꯦꯖ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏ ꯗꯦꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯨꯠꯈꯠꯂꯛꯏꯁꯤꯅꯤ ꯄꯦꯀꯦꯖ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯩꯇꯕꯩꯅꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯂꯩꯔꯛꯇꯕꯩ ꯃꯩ ꯃꯨꯠꯊꯠꯂꯛꯏꯅꯦꯀꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯣꯗ ꯁꯦꯗꯤꯡ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯂꯥꯛꯑꯕꯅꯦꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗ ꯂꯣꯗ ꯁꯦꯗꯤꯡ ꯂꯩꯔꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯂꯣꯗ ꯁꯦꯗꯤꯡ ꯂꯥꯛꯑꯕꯅꯤ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁꯇ ꯄꯦꯀꯦꯖ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏ ꯋꯥꯔꯤꯕꯨꯀꯣ ꯗꯦꯟ ꯑꯇꯩ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯚꯟ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯎꯗꯥꯟ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤꯁꯤꯗ ꯎꯗꯥꯟ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯈꯔ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯕꯁꯤꯗꯤ ꯃꯣꯗꯦꯜꯗ ꯂꯥꯛꯑꯝꯕ ꯎꯗꯥꯟ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯗꯣ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯛꯊꯠꯈꯤꯗꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯆꯤꯊꯤ ꯏꯅꯔꯤꯁꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯍꯥꯟꯗꯣ ꯀꯔꯝꯕ ꯑꯦꯌꯔꯂꯥꯏꯟꯁ ꯑꯦꯌꯔ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥꯔ ꯀꯅꯥꯅꯣꯝ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯥꯏꯕ ꯍꯧꯔꯅꯦꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯥꯏꯔꯒꯥꯟꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯦꯞꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯤꯁꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯅꯤꯇꯤ ꯑꯥꯌꯣꯒꯇ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯩꯒꯗꯕ ꯑꯦꯅꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯒꯤ ꯃꯤꯇꯤꯡꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯇꯣꯞ ꯃꯣꯗꯦꯜ ꯑꯃ ꯃꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯅꯤꯡ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯂꯥꯅꯤꯡ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯣꯔꯦꯠꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯅ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯁ ꯄꯤꯕ ꯅꯠꯇꯕ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯞ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯤꯅ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕ ꯇꯧꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦꯅ ꯈꯟꯕ ꯖꯒꯥ ꯈꯔꯗ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯇꯤꯁ ꯈꯔꯒꯤ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯁ ꯈꯔ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯕ꯭ꯔꯥꯅ ꯈꯜꯂꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯇꯤꯁ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯁꯇꯣ ꯄꯤꯗꯕꯤꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ BJP ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯗꯤ ꯇꯥꯔꯝ 3ꯒꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟ ꯂꯤꯗꯔ 3 ꯊꯦꯡꯅꯔꯕꯅꯦ ꯂꯤꯗꯔ 3ꯁꯦ ꯑꯟꯗꯔ ꯗ ꯁꯦꯝ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯅꯦ ꯊꯦꯡꯅꯩꯁꯦ ꯁꯦꯝ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯁꯦꯝ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟ ꯂꯩꯔꯤꯀꯣ ꯈꯦꯝꯆꯥꯟ ꯃꯇꯝꯁꯦ ꯗꯦꯟ ꯒꯚꯔꯅꯔ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯁꯦꯝ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯁꯦꯝ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯅꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯗ ꯆꯦꯟꯖ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯕ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯗ ꯆꯦꯟꯖ ꯂꯩꯇꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯗꯣ ꯁꯤꯃꯤꯂꯔ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯗ ꯇꯥꯃꯣ ꯖꯣꯟꯁꯟꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯤꯗꯔꯦ ꯁꯤꯃꯤꯂꯔ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯂꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯗ ꯏꯟꯀ꯭ꯂꯨꯗꯤꯡ ꯑꯦꯕ꯭ꯔꯤ ꯄꯤꯄꯜ ꯀꯣ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯁꯦꯇꯤꯁꯐꯥꯏ ꯑꯣꯏꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯈꯟꯅꯕ BJPꯗꯒꯤꯗꯤ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟ ꯇꯧꯅꯕ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯁꯁꯦ ꯀꯩꯁꯨ ꯂꯥꯛꯀꯗꯕ ꯃꯥꯟꯗꯦ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯕꯗꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯁꯤꯅꯁꯨ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯀꯩꯁꯨ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕꯤꯗꯦ ꯄꯥꯜꯂꯤꯕ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯦꯀꯣ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯁꯨ ꯃꯥꯏ ꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯪꯂꯩ ꯂꯩꯔꯦ ꯄꯪꯉꯥꯡ ꯉꯥꯡꯅꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯩ MP ꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯀꯩꯁꯨ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯂꯩꯇꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯣꯜꯃꯣꯁ 4 ꯃꯟꯁꯀꯨꯝꯕ ꯐꯥꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯁꯦ 3-4 ꯃꯟꯁ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯑꯈꯟꯅꯕ MP ꯑꯃꯇꯅ ꯅꯪꯒꯤ ꯃꯇꯝꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯇꯦꯜꯂꯦ ꯅꯤꯇꯤ ꯑꯥꯌꯣꯒꯇ ꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯄꯣꯖꯦꯜ ꯇꯧꯁꯤ MP ꯑꯃꯇꯅ ꯉꯁꯤꯐꯥꯎꯗ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯑꯩ ꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯄꯣꯖ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯒ ꯑꯩꯒ ꯁꯤꯇꯥꯔꯥꯃꯟꯒ ꯐꯝꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤꯗꯃꯛ ꯁꯤ ꯄꯦꯀꯦꯖ ꯔꯤꯂꯤꯖ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯔꯤ ꯂꯩꯗꯅꯀꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯑꯦꯌꯥꯔ ꯐꯟꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤꯗꯨ ꯄꯨꯔꯒ ꯈꯔ ꯆꯠꯂꯒ ꯈꯔ ꯉꯥꯡꯕ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯏꯅꯤꯁꯤꯌꯦꯇꯤꯚ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯣꯜ ꯑꯦꯟ ꯁꯣꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨ ꯏꯅꯤꯁꯤꯌꯦꯇꯤꯚꯇꯣ ꯑꯝꯇ ꯂꯧꯕ ꯎꯗꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯔꯥꯎꯟꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯑꯣꯅꯦꯕꯜ ꯈꯦꯝꯆꯥꯟꯒꯤ ꯃꯇꯝꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯇꯦꯜꯂꯤ ꯑꯗꯣ ꯃꯥꯏꯕꯛ ꯐꯔꯒꯗꯤ ꯁꯥꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯗꯣꯏꯅꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯋꯥꯟ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯋꯥꯟ ꯅꯦꯁꯟꯒ ꯇꯧꯔꯗꯤ ꯋꯥꯟ ꯅꯦꯁꯟ wan country ki one nation vote kai na to kala de mu mai government je parliament de mu ngasai ki parliament aya ga pitho ga di parliament de ruling am law ga sai ki just parliament ne ya ga di it can be extended for another 6 months adu condition do la kadra wari bu ko kai no de BJP je ji 2027 ki election je tawro ya bi mami mai di am chaw nu je ai ta re tamo son na hena khang bi ram ne ko adu 29 de taw ge na chakhita di saka lai to bi da PR thamaga tawgadra or government extend to tawgadra parliament ki exercise matung in na ko ara idu dani lai se sumaina aham round je tamje manipur da kari ore pi abagi haibadu tambangam je haibadu ni ore kadri film si mun ne yem mathau tari makata abo johnson da laksaning esina hoji hoji lai riba film si dai khogi home minister gobina kon to jomna phong to khibada khogi victim gi family amana hangbani khogi nimsa kip gen phabiu aduga naga gi misam taru khatpada chenama sing athuba matamda soidana phagani logi sapsa ba thabak lokot kani NIA da sinare habana singwa wafum sing tham kheba tare oidi film sida aduga home minister ama oina mahana phongdoli wafum si kamai ni be nemcha kip zen phaba dudi madumadi kisu oirodo ba film mane adum nemcha kip zen gi nupa dudi hazigi lalon wifi control to riba nupa german dugi boss ne lalo kaino gi adu tar di nemcha kip zen gi nupa dudi thangboi dudi nahana NIA gi net ma di lebum thoktro nahana khoi gi intelligence report ma number 1 lebum thoktro adu da mangonda leibak si kanche natraga kai hani akhoi di sarkar ama leiri haibi chap chap utke hadar gade mangonda wahang pa hongi da muta kokhotpat police station kokhotpam thoktro mangonda mai mathakte investigation masam to bum thoe haba adu ngamde adu gi incident khakta gi highway wani mamang da tawgi ba thabak mayam da si lengak sine kari ngomge ba mamang gi thodo gi lengak sine mamang da su ngamde ching mama kano gi khemchan gi mamang da su koi ching da action amatat koi tongam de in koi gi in action da la karabani aduna
चिंगददी अखोगी सरकार की प्रेजेंस लई लेते सिदा अचौब डिबेट अमा तौबे याइको इवन ट्रांसपेरेंट पोस्टिंग फाउबा एथनिक बेसिस ता तौनरबनी अदुना अदवाइदुदा कोई थोइदोकना वांगांगनिंगाई कोई कसु लेतेन खले तो हौजिक याम नुंगाइतबसे याम नुंगाइत्रसि कइनोइदी मे ताराहम दुइगी हजिकी फत्तबा कोई मी फादो फाजिन तौबई थादोकनबगी तौनबसिदा सिगा मरी लेनना हौजिक फाउबदा मफम दुदगी मी बाउ पिकअप तौरगा वाहंग पाहोंग तौ ngam सिने हेबा सिदगी हेन लुबदि लेत्रे हेबा अदुने बा खोइना ngasai kai hani prajana huji yam kan general public opinion ama sarkar gi mayok to laisi adune heba kuira ga si huji ai huji si gi sporadic incident hoina ko lobu yaro hedi huji ngarang su mai thare hayeng retaliatory action amuk tong rakhini hayeng amuk ama jaga ama sum tong rakhini kana na masi stoppage ma pido ge ba si stoppage ma pido sarkar na tru lengang na tru lenga ki thambanu ngaina point but thamjauge hauji leiriba asai gi naga taruk ki pha khibaga simari lenana mamangda mioi 13 thadrok khiba leirabadi kana fabada yauri kana na fabano haibasigi witness oibina marang kaina leirabani si photo pha dabagi film ni leirisi si makhata aduna takpadi nemcha kibje na oidiba deputy cm se tongan ba kaino magi cm dongna masu chap manarabra haibene heba adune heba yam nongningi adudi aikoi gi state sarkar sigi magi makhut si visible oiba handaki incident da kaim silent mode noi laigre huji wangangre only commentary kano adudi sport to gi commentary piraga laigre ba policy making the car mind tawri कोई गुडविल जेसर अमदा कोई शांति हंजन बा होनरी हाइबदि कुइमन ग्रे हाइबा फेब्रुअरी की तांग मरी दगी ओरकपनेबा फेब्रुअरी हौजिदि था मरी मंगा सुजले हाइबनिदा अदुना खरा कॉन्क्रीट वे स्टेप खरा दि लोखत पियोन हाइबनेबको अदुगा लेबाक चलाइबा नत्र लेबाक रन तोगे हाइतारगदि नुपा थोपसु चंगेदनाको नुपा थोप चंगे अदगी आइना तौदिबे पॉलिसी सि प्रोग्राम से प्रजाद थम्बम जु चंगेबा अदगी सिपाही में हम लौक्सन नहीं खोचन नहीं अदगी सिपाही में हम पुशलकनी खोचन ले हम से आई कोई की लेजरी बस स्टेट फोर्स मणिपुर की लेजरी बस स्टेट फोर्स है ना डिमोरलाइज तो उन्होंने है ना फरा बा अंगांग मयामा दे नहा मयामा अदगी चंग थोरबा मयामा मसु ngasi di अनोबो रिक्रूटमेंट तौर कांड लेरी बने है बको अदगी पीरी बा ट्रेनिंग अदगी मोइना ओरेबा फिबम सिदे सिदा अदुना लेबाक सिदे सिदा अदुगुम मैम दो यूटिलाइज तो भाई याद रहे एडमिनिस्ट्रेटिव फेलर नत्रो अदुगुम दो यूटिलाइज तो बंग हमजद्रे नत्रगा लॉ एंड ऑर्डर आई स्टेट की मशीनरी सिन भाई याद रहे हाई तारगदी नत्रगा हेन सिपाही कौशलिबजी मरम से इन स्पाइट ऑफ हैविंग ऑल द नंबर्स रिक्वायर्ड नंबर दो लेना सिगी लॉजिकल ट्रांसलेशन से कइनो हबा करिनो बो उनिंग से अदुनिदा आइन हाइना अदु प्रजाना सुम हंगकने हेबा अदुगा कनो तो बुबदी फत्ते लेबा के सुवार कांदने कोई याम ट्रिवियलाइज तो मोंगदा डेवलपमेंट नि काना रिबोन कक्तना खोतना सुम तौले बिदो मदु प्रजा ना येंगदा खितंग कोई सु नुंगाइ जते हाइजब तारे को अदु सिदै सिदा येंगु मफम ममदा सीबदा मिरा कोन ताबदा ngarang yam nungaite कोई येंगबा मतमदा नागागी कोई नुपी मना हाइब तौबदो अदुगु मति नुंगाइते अदगी कोनसाकुल की चीफ ने हाइबदना हाइबदसु कोई ताबदा मदु कोई तसेंगना इशारा थुक लावे है बा नुंगाइते बदो फावरे है बा अदु ngasi फावदा दुसु काइम त स्कॉट फ्री दा दुम मदो चेनबा मीसिंग अदगी माय काइम एक्शन जु तौंगमदे चुमनेगी स्वाइदा मयाम शांति हंजनन ने अदु तौननि हाइबदु नत्ते है बको अदगी अमना पॉइंट आइना लाक्सिदिंग से काइनो हाइ मतमदा मणिपुर की हौजिक काइनोमा अखोई मणिपुर सिदा अखोई चनबी अमखक लेयबा चनबी सि काइनो हाइतार के अखोइना एक्टिविस्ट होइना लाखपसि चौराक्सने चाही कुन की मथक छि सुगरे को रिगरस एक्टिविस्ट आइदि याम कन्ना अदुम यावरपा कैनोनी अदुबु अखोइना खंगजे मतमदा मणिपुर दा लेरिबा लेंगा खुदिंग मके सब्सिक्वेंट गवर्नमेंट खुदिंगी मोय पॉलिसी अमखक लेयबा करिनो हाइबा मतमदा मरानाई दे डॉक्ट्रिन ऑफ करियबा कोइ ngसागी मसा मतंदा वेट वॉच अदुगा until it fades away by itself हाइबा पॉलिसी अमखक लेयबा मदुगी डॉक्ट्रिनेशन से फजना मसी मोय तौब्रा न खल हेबा सि कनाना तंबीबनो हाइब द सेंट्रल गवर्नमेंट हेबा हौजिक ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना अमित शाह ना मणिपुर सी मागे लेवल थंगरबनी को फरे मा इंटरनल सिक्योरिटी की मासी मिनिस्टर कंसर्न मिनिस्टर ने मंगोंदा हौजिक
माना कर्म आइन तो देना इशू से लोशन तक के रिजॉल्व तो देके हाई बसे आई दी ओपन लेटर मा कैनो मा मंगो ना कोई ब्लैक एंड व्हाइट तंग थंबी हो हाई बम चंगे है बा सिमागी हाई दिसिटी ngасai gi kari manipur ya hausi bjp gi ko hausi kanom hairakani manipur ka heloena ai manipur kai bi wafam leite manipur amit sha su hai yam categorically hai manipur kai ningai warim leite manipur di kai dre adu manipur manung da khundari ba ai koi mayam di mai jaga tu di lengna ba yadre adu di manipur di kai dre adu manipur gi akoi gi internal security si di as long as maduna akoi gi national security da kai dragadi effect of dragadi india government ki policy di adwai de moi di comfortable zone am lei gre aduna manipur se singkup tan mathang kai rasu as long as india gi national security intact oi re gadi manipur gi chatharei ba matup tan kai ba fragment to rei basi india da di samna am phok do moi di madu interest leite haba only electoral kano om da tauraga manipur se chumne gi adu khaki kano ina u re ba khoi di ko aduna manipur gi internal security hai tare ko akhoi gi su akhoi manipur se india yaw matam da manipur se manipur geography ga akhoi gi leijeri ba saktam amaga punna yawri ne ba hek india da soi to gi tu kaino natte haba aduna sumai sum queen to bose india government se ai sum 2001 do moi se hek kok thok pra khang de ba ko masi ai wam haije ge ba sum ba ki akhoi pen da ba se sum hela kan da sum masina kari infuriate to rakani hai matam da uncontrol ko madu khoi taseng na nuai ta pen da bagi ngam khai sina sung wang khalak pa matam da hayeng chap mana bam lakhine ba adu matam du da di khoi thoning da ba thodok te tholak ka doine ba adu gi apprehension se 2001 da soi gi ba khongthang du na noi amona madu gi para do phabam thokone ba ko hojikti comfort zone amada noi matup tanaraga noi khanaraga leiro noi internal infighting do that is not our national interest aduna koi national interest india kaider loire adugo noi di sinagera hanagera haibagi policy si di yara oi haba adu di india gi basic philosophy of india as a union of states haibata da manipur se part and party natro adu da di amu redefine tongna ra ani haba adu hai hedana amu lana interpretation chanara kani haba ko aduna madumakti phatte adumaki thak tu da aduna government of india na तो we hire gadi moi clearly black and white ta moi na pa mi si kai no ha se koi khang mam pa me maram di mayam sin onam open ore na hoji ti naga ki su open ore koi tampaki valley sing ju open ore se koi shanta hoi open ore na noi open ore na re na ji kana no lila sanai ji kana no hoji koi ki push and pull to rakanda only for electoral gains and aduga india gi moi comfort zone amakanda law and state khudimuki law and order se इंडिया की नेशनल इलेक्शन अमगा रिलेट तो हंदु फत्ते हेबा अदुम आइना सुम उदोम तौरे हेबा ए मणिपुर लांगंग नो असम की भोट तौदोनी का हाइगुंबा यामना कनो चादा बा हाइतारे को अदिदि अदुना अखोइना अल्टीमेटली अखोइ केदबो ताइ जनरल पब्लिक प्रजा मयाम अखोइ लैरि को अखोइगी वखलोन जे अखोइगी सीएसओ मयाम लैरि अखोइगी वखलोन जे कराय वाइदा अखोइजी प्रोजेक्ट तौदगी हाइबगी अनौबा स्टेप अममु थांगबा होंगरा आनेबा तो अदुनी अदुगी पोर्टुने कोइना ngasi lusal leise समनेगी याम ट्रिवियल मेथड दौना सुमाइन दौना लॉ एंड ऑर्डर से फगल ए काइंडिया लाइन हाइबा माना चलिंगै ngangai matam de yum mai thadana mi sinadan tawrimni somna kanda taruk phage badu cold blooded mother ni pharaga halibani civilian adu waki thak tu de koi sumaina yamna komthokna leiraga sidai sida harau bagi adai lining bagi adai di lengan utpagi sum tawlei bado prajana madu thoidona yengninga moy nei khanje yam noijai hojik की इशू सिगा मरी लेनबा शांति सि करम माइकई द लालिबो नो हाइदो सुम याम नो हंगनरी हाइबा तारे मखा ताजो जन किशोर द लाक्सगे हजि हजि ले फिल्म सिदा यूएनसी ना नगागी फाजिन दुन लेरम नगा ना फाजिन दुन लेरम मियोय तरा मरी थादो न लौबदा अचोब तो गांग लौरगा मियोय सिंग थादो खरब मतुंग दा सिगुंबा खगी अमुक नगागी फाजिन कुकी सिना फाजिन दुन लैखिबा मियोय तरुक सिना अमुक सिना फंगबनी फंगदबा मतुंग दा मु खगी लेंगा का सबसाबा वरी सानखिगनी वारोशन पुरक्ट्री फाउबा असी बक्सांग लौखिरो है स्टेटमेंट होना थोलक पाइ तारे लेरी फिल्म सुदे कोगी लेरी हुजिकी इश्यूज खुदी मक्ता सेसो सिन लौरिबा दो मरोइना पेंसिन लौरि थौदांग सि कमाय यंबे मचा खोइ से रूल ऑफ लॉ लेबो मफम अम ओहेंगदवनी आइन गिना मागे तौखम थोका थबक तौबदो खोइ पामी हरिबको इवन अखोइगे अमरमदबदे
UNC na initiative laudana kuki tara mari thador ena han khalaseba ko UNC warasu natraga UNC ga makhoi ga makha da nangna ba village gi volunteer force su kuki tara mari pharuri bo moi su aingi thongdadi makhoi ju maral leitab nateba Yes. they are also liable to be prosecuted natra wrongful confinement ne hariba ko wrongful confinement se si yadi hariba suppose koi tambak se da aina kana ga mi ma gari ani phadana yumam na thame thadok tre ko ado hat ke ne threat tawre ada police na de ai la ga mado rescue to ngamdre negotiation tawraga aina thadu eng khala seba ai je mara labor leitabra ain gi ming ri yang di ai su wrongful confinement gi adugumba punishment phangom tho hariba ar UNC natraga UNC gi lone mi du su ain gi ming da mokoina tawriba aran ba do adugi damakta ma se kana to gom thoi similarly hojiki naga taruk ko haliba adu su yamna mutilated thabat kaktana migi hakchang gi par se kaktana minung se haidana kaktana haliba kuki militant singdo madusu ekhoina ain gi ain haibam leye je khangan mom sange ba ain se leite harga di mi se free oya ba punishment tawdraga di deterrence leite ba deterrence se kaino aina ramam tawdarga di ai madugi dandi phangani dandi phangibudu deterrence ne ba ada manipur di ain se chanadre especially hill areas da rule of law leitre rule of law leitana leitabase leina mo hona base kana hona ga dage da manipur sarkar no hona ga da ne riba pura free thadu ko ada mase yam laibak thibni isam samna NIA da sinare hana hairaga adum tokre adu na tragdi leiba situation si ki gravity si jenga ga di haiba manipur gi every pocket every village se koi sanitize to butai hariba suppose kudam harabda khullam lai reng khalase khul do koi mai dai tambak na su na wai to gidna ko insurgency da yamna wang yam haikala ko tam se da khundu sound taraga combing operation taraga each and everybody identify to ta matabni khundu leram do mi du na kana no ai do puthok pa ta bani admai to na to bagi thabak se amata manipur sarkar na tawde adugi mahuta magi yamna ceremonial oiba function gumba kari gumba khara yawba khopa kasai gi routine oiba thabak ta sum taw le beduna di manipur gi situation ji phagatpa ngamoi ekoina hanna high se first and foremost priority of the state government se khulai parba mi sing gi khulai munba makoina ain gi wangra thabak torma tari makoi punishment tawba asi tawi habegi mong je koina ngasi phogda manipur sarkar gi home minister de khangde chief minister de khangde basigi tawbu som to ude aikoi namuk singnari mana delhi dagi leriba BJP gi central leadership na manipur gi chief minister so home minister da kuki singji noi sokpa yade makoi de aikoi gi su agreement gi makha da wari sa lebani they are not anti India they are our kare hani partners haigadra makoi de koi wari sari ba du mini hadra kankhatra thambra ju khoi sum singnei hariba adra delhi na sum kankhatra sum thamba adu ama singjina ko ki militant singjina khulai paraga paisa extortion to wa free to wa naga khangde meitai khangde freely hatokpa jiri bamda angang masa sing kari kasu yauna adum hatoga turel langthaba nusi haibagi mu ma uttaba humanity haibse especially kuki militant singi marakta gi di mang gi kuira brain khali ko ekone sum uba thogdo wa thok si da mioi ba magi punsi sigi value je mokhoi da kaimta leita ba dong khali adana sigi mong se leraga di ekoi manipur da leiba se lining da na manipur da manipur this place is not worth living adana manipur dai hong na ge ha ba mi mayam le ramni phongdong na da be wa ni ko hong bu su yaw ramni sida le di sai su sing su chaukhotpa yaroi lai su tamsu yade aduga aikhoigi safety and security su guarantee to government su leita ba asige place is not worth living and khana ba su mayam phau ba ora ne re ba ada manipur se sanale ba manipur se amung shanti o henge harga haiba targa de aikhoigi leader oi re ba chief minister khangde home minister khangde deputy CM ni khangde
ꯃꯈꯣꯏꯁꯤꯡꯁꯤ ꯁꯤꯟꯁꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯁꯤꯌꯟꯁꯤꯡꯒ ꯑꯥꯔꯝ ꯃꯤꯂꯤꯇꯦꯟꯁꯀꯤ ꯅꯦꯛꯁꯦꯁ ꯑꯁꯤ ꯀꯛꯊꯠꯂꯒ ꯁꯤꯟꯁꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯎꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ 2027 ꯐꯥꯎꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯐꯥꯎꯒꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯎꯒꯦꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏꯅ ꯊꯕꯛ ꯍꯥꯞꯄꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯇꯧꯈꯠꯂꯛꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁꯦꯜ ꯊꯨꯝꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯠꯇꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯃꯌꯥꯁꯤꯗ ꯊꯕꯛ ꯍꯥꯞꯄꯒ ꯃꯗꯨꯗꯒꯤ ꯃꯥꯏ ꯐꯨꯔꯈꯥꯎ ꯆꯣꯟꯅꯕ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏꯅ ꯎꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯗ ꯄꯩꯁꯥꯁꯤ ꯊꯕꯛꯇꯤ ꯂꯣꯏ ꯑꯣꯏꯅꯤꯡꯕꯅꯤ ꯃꯔꯨ ꯃꯁꯤꯡ ꯏꯪꯈꯣꯜ ꯁꯪꯕꯜ ꯂꯣꯏꯅ ꯌꯣꯟꯗꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯐꯪꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯦ ꯑꯗꯣꯝꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯏꯝꯄꯦꯁꯤꯁꯁꯤ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯨ ꯈꯖꯤꯛꯇꯪꯗꯤ ꯚꯥꯞ ꯇꯥꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯏꯆꯥꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯍꯥꯞꯄ ꯑꯩꯒꯤ ꯊꯤꯀꯥ ꯐꯪꯕ ꯑꯗꯣꯝꯗ ꯁꯨꯝ ꯈꯜꯂꯤꯉꯩꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯌꯣꯟꯊꯣꯛꯄꯤꯅꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯏꯃꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯀꯟꯁꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯈꯔ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯕ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯗꯕꯤꯗ ꯑꯩ ꯈꯛꯀꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯑꯩ ꯏꯆꯥ ꯊꯕꯛ ꯐꯪꯍꯧꯔ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯋꯥꯈꯜꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪꯗꯤ ꯊꯥꯗꯣꯛꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯕꯣꯏꯗꯤ ꯏꯃꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯁꯅꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯃꯤꯁꯤꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯣꯏꯅꯤ ꯀꯨꯏꯗ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯁꯤꯌꯟꯁꯤꯡ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯈꯣꯠꯂꯤꯕꯁꯦ ꯑꯣꯕꯖꯥꯔꯕ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯦ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯊꯕꯛꯇꯨ ꯇꯧꯕ꯭ꯔꯥ ꯇꯧꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯦꯡꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯔꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯤꯡꯗ CSOꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯌꯨ ꯅꯣꯏ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯕꯤꯌꯨ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯊꯕꯛꯇꯣ CSOꯗ ꯏꯟꯁꯤꯟꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯤꯌꯦ CSOꯅ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯗꯣꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯁꯤꯕꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯂꯩꯊꯣꯛꯇ ꯂꯩꯔꯦ ꯆꯍꯤ 3 ꯍꯦꯜꯂꯕꯁꯤ ꯃꯣꯏꯅ as if nothing is happening in Manipur ꯀꯔꯤꯝ ꯊꯣꯛꯇꯕꯗꯧꯅ ꯃꯈꯣꯏ ꯂꯥꯛꯇꯅ ꯈꯣꯠꯇꯅ ꯅꯣꯏ ꯆꯥꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯊꯛꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯈꯣꯏ ꯈꯟꯅꯕꯗꯣ ꯐꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯐꯠꯇꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯅꯣꯡꯃꯗ ꯌꯦꯡꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯁꯨ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯃꯤꯠ ꯁꯥꯍꯅ ꯏꯔꯥꯡ ꯍꯧꯕ 2023ꯒꯤ ꯃꯦꯒꯤ 27, 28ꯇ ꯅꯨꯃꯤꯠ 6 ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯗꯤ ꯑꯃꯤꯠ ꯁꯥꯍꯁꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯥꯎꯈ꯭ꯔꯦ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯁꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯥꯎꯈ꯭ꯔꯦ ꯆꯍꯤ 3 ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯇꯅ ꯈꯣꯠꯇꯅ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯤ ꯁꯣꯜꯕ ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯂꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯈꯣꯠꯅꯕꯁꯨ ꯇꯧꯗꯦ ꯀꯨꯀꯤ ꯖꯣꯜ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯈꯔ ꯁꯥꯟꯅꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯒꯥꯔꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯥꯔꯠ ꯇꯧꯕꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁ꯭ꯇꯥꯔꯠ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯨꯠꯈꯤꯕ ꯈꯔ ꯂꯩꯔ ꯊꯥ 5 6 ꯂꯩꯔ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣই ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅ ꯁꯣꯜꯕ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦꯕ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯑꯔꯨꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯅꯤ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯚꯥꯔꯠ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯈꯟꯕꯤꯗꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅꯁꯨ ꯑꯔꯨꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯁꯐꯔ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯀꯨꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯁꯐꯔ ꯇꯧꯗꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯃꯨꯠꯈꯤꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯦ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯃꯩꯇꯩ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯁꯤ ꯃꯥꯡꯈꯤꯗ꯭ꯔꯥꯅ ꯑꯩꯗꯤ ꯑꯀꯤꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦꯅ ꯑꯩ ꯑꯔꯣꯏꯕꯒꯤ ꯔꯥꯎꯟꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯃꯩꯇꯩꯁꯤꯡ ꯍꯤꯡꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤꯗ ꯋꯥꯍꯪ ꯂꯥꯛꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯅꯥꯡꯕ ꯐꯤꯕꯝꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯔꯥꯎꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯥꯟꯇ ꯂꯥꯛꯆꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯇꯝꯊꯤꯕ ꯃꯤꯍꯥꯠꯁꯤꯡ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡꯅ ꯍꯜꯂꯛꯄꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯇꯝꯊꯤꯕ ꯑꯣꯖꯥꯅꯁꯨ ꯄꯟꯕꯤꯈꯤꯕ ꯖꯤꯔꯤꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨꯒ ꯇ꯭ꯔꯣꯡ ꯂꯥꯎꯕꯤꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯀꯨꯏ ꯀꯨꯏꯗꯅ ꯍꯟꯗꯛ ꯆꯪꯂꯨꯕ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃ ꯃꯥꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯎꯅꯕ ꯆꯪꯖꯔꯨꯕꯗꯁꯨ ꯈꯨꯠ ꯂꯣꯟꯅꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯕ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯌꯥꯝ ꯇꯝꯊꯤꯅ ꯍꯜꯂꯛꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯤ ꯉꯔꯥꯡꯃꯨꯛ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯥꯒꯥꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯇꯔꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯇꯝꯊꯤꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯍꯥꯠꯂꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁ ꯑꯦꯛ ꯐꯥꯖꯤꯟꯗꯨꯅ ꯊꯝꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯇꯝꯊꯤꯅ ꯑꯣꯠ ꯅꯩꯔꯒ ꯍꯥꯠꯄ ꯃꯤꯆꯝ ꯍꯥꯠꯄ ꯑꯁꯤꯁꯤ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁ ꯑꯦꯛꯇ ꯆꯜꯂꯣꯏꯗꯧꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡꯅ ꯃꯁꯤꯗ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃꯇ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯇꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ मियोई अनी नुपी अनी नेकेट पे तौखिबो मतमदि मालेम सिनबो थुंगना अखोगी सेंट्रल लीडरसिंग बीजेपी ओइगेरा कांग्रेस ओइगेरा लैरिबो खुदिमंगना वाफम कया थमनख्रबसु हाइरिबा तमथिरबा थौदोकसिंग दिसिददि सेंटर गी लैरिबा पार्टी खुदिमकी लीडरसिंग वफम द फोंदोक्तबा दुगा मरुओना हुजुजु लैंगा पाइबो सिंगसिद कैगुमद थमदबसि कमाय यंबे कमदा हाइजेगेबो अखोगी ngасꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯂꯧꯕꯅ ꯉꯁꯤꯐꯥꯎꯗ ꯂꯥꯂꯧꯕꯅ ꯇꯧꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯁꯀ꯭ꯔꯦꯟꯁ ꯍꯥꯏꯔꯁꯦꯕꯀꯣ ꯃꯤꯁꯀ꯭ꯔꯦꯟꯁ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯑꯦꯟꯇꯥꯏꯇꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤꯗ ꯃꯤ ꯀꯤꯗꯅꯦꯞ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯠꯇꯣꯛꯄ ꯐꯨꯕ ꯆꯩꯕ ꯕꯣꯝ ꯂꯪꯖꯟꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯧꯋꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯅꯥꯝꯇꯅ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯃꯔꯣ ꯂꯣꯜꯂꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯗꯥ ꯀꯩꯝ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯩ ꯌꯨꯝꯗ ꯍꯌꯦꯡ ꯕꯣꯝ ꯊꯝꯃꯝꯃꯁꯨꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯨꯅ ꯙꯔꯅꯥ ꯑꯃ ꯐꯝꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯈꯤꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯁꯤ ꯀꯜꯆꯔꯁꯤ ꯂꯥꯛꯏꯁꯦ ꯀꯨꯏꯔꯦꯕ ꯀꯣ ꯁꯤꯃ ꯂꯩꯔꯦꯀꯣ ꯁꯦꯀꯦꯟꯂꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯋꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯜ ꯑꯣꯏꯍꯟꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯗ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯀꯦꯁ ꯑꯃ ꯂꯧꯈꯠꯂꯅꯤ ꯅꯨꯄꯥꯗꯣ ꯐꯥꯕ ꯐꯥꯗꯕ ꯏꯚꯟ ꯃꯤ ꯍꯥꯠꯄꯒꯤ ꯀꯦꯁꯇ ꯐꯥꯎꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯄꯦꯟꯗꯤꯡ ꯂꯩꯔꯤꯑꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯇ꯭ꯔꯣꯁꯤꯇꯤ ꯍꯥꯏꯁꯤꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯂꯤꯇꯦꯟ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤꯁꯦ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯊꯝꯈꯤꯁꯦꯀꯣ ꯁꯦꯀꯦꯟꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯦꯡꯗꯣꯏꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯃꯤꯂꯤꯇꯦꯟꯒꯤ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤꯁꯦ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯂꯧꯏ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤ
सरकार ने मिलिटेंट में लौबरा लौदबरा सु ग्रुप से को आई वखन दे कुकी से सरकार ने मिलिटेंट में लौदेब मोजे हुजिक नावाई ब्रिटिश ने मर्सनरीज में सिना हुजिक सोदम इंडिया गवर्नमेंट ने अदमाई नुम सिजनरीबा पॉलिटिशियन जिंग ने ngasi बाउदा मागी मसीगी सिजनरीबा पोट सिना हयंग लाकदब इंपैक्ट से पॉलिटिशियन जिंग ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दा नत्रगा होम मिनिस्ट्री दा नत्रगा आईबी दा मसी कन्विंस तौबगे मॉडल अम बाउ ngasi बाउ चत्रिबा ओनली कोई लाउ जे सु एग्रीमेंट में कोई दे सोए अदु सोए अदा सोए सिना तने को then apart from that hojiki leiba moi mi taru asiba pirak pase si matang sima aidi ai gi mot ne ko chumme lalambe adu ai chumne lowe kai noi ta di government of india na su tona ba peace talk to ba group ani amana more than 25 armed group leiba keno up ba ira aduga amana nsnm ga moina manungda negotiate tona kanda moi gi mi wei singda unc ga चौक कुकी इनपी इंटरनली मैं जाना वगैरह सोई ले रहा हूँ खल्ले मरम दी कुकी इनपी ना मी ऐसी भी पिरक त्रिंग है दा कोई ना विलेज गार्ड कुकी विलेज गार्ड सिंह ना मैं जो हाथ करे है बजाय ना स्टेटमेंट थोड़ा कर रहे हैं वाह सब्जेक्ट टू करेक्शन कुकी इनपी मसाले तो कोई हम भी सही हिट एंड ट्रायल रन नमत तो वो है बस है डिनाई तो वो तो क्लैरिफाई तो है उसी रे खाने ना अदु खंगरे बा अदु देखो अदु दुना मरम दी कहीं नॉय गंदा कहीं नॉय हाइनिंग इसे कहीं नॉय गंदा यामना हाई एंड इन्वॉल्वमेंट अमा सिगी किलिंग सिदको हाईमन बदी थोदरा अदो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से डिलिबरेटली सी थबक सिंग जे पांगथोकन मनेबा मामदी नुमितुदा कोजी का कोलेन की कैरेक्टर मी ओम सिरे फोर्स याम लेबा को केदोबगी मोय कुकी मी ओम सिरे खंगदा रे हाईवे द लेबा आरओपी मैम दो करीगी खुंजिंग दो आरओपी थमदे डीसी ना डीएम जिंग ना करीगी मदु 144 चलाई दे खुंजिंग दो गांग ना बोने दे इंसिडेंट से थोक मतमदा से अखोय उसे युम योद्रिबा इंजाना पी लेब चतपा डॉक्टर येंग चतपा इंफाल चतपा अदु लंबी दे लोय लेरम दे मैम से गवर्नमेंट मी ओम दो एक सिरे हाबगा थाग लाउन प्रोटेक्शन पी दो होम जिंग दो पियो देबा डिलीवरी तोइने बसे सरकार को होम मिनिस्टर हायदि आइदि पुलिस की रिपोर्ट नायबने हायकनी नान जो दम नान यामा मी ओम अनि ओम हम कसी दो अदु रिपोर्ट लाद्रि ना हायगले वीडियो दा उरबा मैम दो रिपोर्ट लाद्रि हायगले देन कनोसु अखोय की चोरो की दसु दम अखोय एक्सटर्नल एग्रेशन न तेना रिपोर्ट लेद्रि तो रिपोर्टिंग जे सरकार ने रिपोर्टिंग जे इमीडिएटली एनी इंसिडेंट थोपसे आईबी देगी सरकार जे एग्जैक्टली चप चाबा पिन पॉइंट दा कनो की डीजी की दा नत्रगा जॉइंट कमांड दा अदगी होम मिनिस्ट्री की दा होम सेक्रेटरी की दा रिपोर्ट पिदरा जालाबा कर्फ्यू लो तो दी हम थ्रीबा इंटरनेट कल्चर बड़ी है था इलांग तो था तोगा फटे द कल्चर लेबा वरी बोको अदुना मसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की with the participation of government of India and the acceptance of our leader is the BJP kalta nate ko everybody involved tawabni ko so is amal le ma le ba duga naga gi si di akoi gi CSO ga moi ga khinamam le ai di tamodo janen khang mani modi parliamentary model da chatpa dong tawi moi kun gi ning taw mayam na youth nominate taw ba du khar le ko akoi na club model le ba खर खेने को अदुना मसागी लाखनु माइना बगे नुते कोई यूएनसी से सिने कोई थादोक बद सो सो रोल लोकी अदुगा थादोर मतुंदा सिबा कोई पिरा मतुंदा चांग लो रोई असुम मोई वाइल फंगदे बखना तोय मोई जजन सिंनि साइड तगी डबल स्टैंडर्ड ओइबा मोग मा लई हना खन मुसि कमाई यंबे हयंग खंगनी ngasi मोई मीटिंग मोम गनी नागा जिनो मयाम की को अदु नागा ब्लॉक से अखोय नुवाइजदे बजे कई नुवाइ गंदा अखोय NSNM से कोई अमोम हायदि याम रिगार्ड तौजे हाय याबको रिगार्ड तौजे मोगी यूनिटी लेजबा मोगी ट्राइब में हम पुंजन जबा अदु हंदा की मतंग सिदी NSNM से ओपनली अखोई जेलोंग की चिनाव में हमगा ngसाई अतोपा चिनाव में हमगा फ्रैक्शन चतप मान मम यावरेबा ममदी कइनो हाय गंदा ngसाई अखोई की हुजिक लेरिबा सिचुएशन सिदा उखुल द कैंडल लाइट विजिल तौनी बुदी हायरे अदुबो ngसाई नागन अहम मरीदगी कंट्रोल तौरप याबा नागा ताब मफम लेपोंते कइनो मणिपुर जी लमीना नागा पसन ताई सेनापति लमीदे पसन ताई वाई वो कलेक्टिवली नागा है गंदा कोई नबी नागा वाई लेते हाना दई आयु तौले को उखुल लमीदे पसन ताई बट join ngसागी मूवमेंट तौगदबा जगह join जगह सिंग दमोय असुग यामने सोलगा लेरमी से कमाइन तौनो पाबुंग मुइबा लाकांदा उगिबा ब्लैकेट कमांडो मोई लेबा अदुदा मोई मसाना पुथोकसगे सिक्योरिटी मोई कैम पावरफुल होये हायकेबा ब्लैकेट उखुलदा पाबुंग मुइबा लाकांदा को मणिपुर गवर्नमेंट गिना सिक्योरिटी अमता मुइबा प्रोवाइड तौते नो खंगो से अखोय मैम खंगमिने से मणिपुर गवर्नमेंट मा से ही इज वन ऑफ द की पर्सन इन पीस टॉक को ngasi लेबा थौदोक से सिगी मरक तुदने माना कनो दला मिसे उखुलदा चंगमी से
cookies were already ready with up in arms adu matam so ma kapsal lamaga muiba lu semda de usi kai phirum thong ga de do khanje avni da government of manipur na madu da adequate amount of security provide tawdana rop thamdana tawgi de ba masagi force ma amlo poraga demo ne tawgi do khoi di khulai su yam lei akhoi usi sibo strong oiri lei dina kwa somdal da lei matam da utkriba security do kai jaga ke ba moi security do na tra adigi senapati lambi sida senapati da mu chappa matam da na kamai tawre adugi ukhul ge security do senapati visible oi de matam do san adugi am yam masa ge security pu de ba adu de na mu manipur government na support ho ga chapai mong ne ba wari bo ko aduna ai hai ne government of india gi participation with the acceptance way manipur government na matam gi bjp government jina bjp gi ai decision mai ne ko bjp gi policy gi matung ina manipur peace pok na strategy amadi oiramena su lawsi adu bo moi gi strategy do hojik lai ba condition ji de mi ga kakthak lakpi khotpa lakpi adegi asai gi asi bo na pithok ta bida yam ling ne negotiate to me ya ba phare khoi si khage poro ahing malu sil le asi bo sida thamo ko army ke manung da ona se asu ya ba lemo gong do ona bi ya ba but will akoi ahing mo do puthokada timing je noi ne at least culprit ani do phare na moi matak ta case lokhale court ta puthokpa nu to adu ahing mo do pi ge asu ya ba kai mam gi kai negotiation lai bidagi asi baga ahing ba ona je kai no government of india na moi de kari pressure to wi then cookies council na adu koi na boycott to ga manipur government participate to da yaw ba yaro yena thamamba Chochanpur gi MLA मैम से करी की कुकीज़ काउंसिल ना मोई boycott से करी withdraw तो रहे नो सीगी ऐसी बमरक सिदा हाना बमरक सिदा date 18 में मतुंग ना खंगने बसे date 18 गाय से बा अदुगा मुको फम से बा कोई date 18 मतुंग ना सोए इतना खंगने बसे से को date 18 बाउदी अकोई ने सीनी आयो तो याम फसदो बा सोए लगा ना ऐसे मी ऑर्गेनाइजेशन में पूरा लिमिट है को मतलब फसदो में ले बा but I think the parliamentary election je silo re kana political shift ma soi lakne ba sigi political shift se sigi shift sine ne ba ngasai asi baga ing baga negotiate tawri se ha ba je akoina utpangam ngada ba je sine ba aduga ngasai na haijo ba lo selakda moi di parliamentary model oi bani na moi gi angang sing event sigi matak ta irakpa kholakpa do akoi gi COCOMI de ibadong na di ingam de dana param tat ira ju thagam block toxin gi ba natra akoi COCOMI sina mo akoi gi di COCOMI de akoi leader oi je ha ba ni miyam sina akoi de comment bi do independently pinning mo pi helle ba na tena ga council de adugi level da mi lising tara kunna thola ibiding am de na aduna ai hai je ne united naga council with the background of NSNIM and the cookies group might have negotiated si asi ba hing magi negotiation je makoi na to ba soi de na ko yani along with political idea where some ahong aran ko soi de na la ka ra ai chet pa ai thasa ne tam sake do sai gi center leadership si gum issue si de kai imta haidana dum leiba se manipuri si kamani treat to rige si center leadership di kai haidana di center leadership di moi ko re dana even akoi ju akoi na last akoi na COCOMI chang ting da last una give je na sai gi ek misa una give tu gi matung da hu pau progress am da leite wa governor gi matam de una huji home gi kano je advisor je ajit lal no re dana ko huji lei ba DGP si ga ngang phamin na da akoina hoi haibudi hai ko akoina sudum hai ngasai gi manipur da peace pok na bona da akoina center ga yana gi pot mainly kwaidagi main oina yenga da di Tamo Johnson gi matam da sugum irang am ta leitring ai da Tamo Johnson na UCM president oi kan da 2013 oi da Tamo Johnson 15 da kugi in pine kenone UNC ne akoi ne adagi atopa mete pano sa me pulap chalaga manipur gi integrity da kanam tane singna ba yaroi masi kayalo idone joint signature tawaga Narendra Modi de pisalura bane base adugi document me amdul leina sigum shifting mayam je khongdong jinjila ine ba sikarana soi no ha de UNC yaude ba ko Jalalong union yawe adugi condition do ne lai se ko aduna ngasai gi sigum shifting mayam sila ine ba aduna sidi akoi mathakta akoi elect to political parties sing duga government of india ga moi manung da kari negotiation lai no kari yana no adui matung ina to pa ta ne ba lai ba thi ne kai no ga na maitai gi di am group na block back to political party lai ke ba yam clear ai ke ba ko kuki ga na ga gi di yam clear ne ba moi gi di NPFC kanoni adagi moi gi uji KPA ga lai ba moi di maru ne kuki yam sa thi je particular person ji bu party ki ticket pi wen chi thi sala banga mi ne ba aduna agenda do yam clear ne avni da adu uji ki asi ba taru ki mai bak se moi de na mai bak thi ba
mi le mo ba sire khang na akhoi chinau me am sire khang na moi gi tamak justice pro na bona da mi ma ba di pharo kota apa mi do putho ko no mi tu da hing do pirake akhoi go to thazir re yen jawla ai bo yaram bane ba ado kari manam gi ahing do pitho ga si do ado o ino ai poto ti questionable oi ri yo ai haji ke koi shanta na hai bu koi shanta na hai bu da cookie gi hai tare ko koi da mon na ta no ke so hai bi gre ai koi na ko india government na moina koi se apang ba ji ba ne kai khalam ba di khang de ko adu ai koi hai je ba tare ko ngasi phau bu da I has on record ne cookie gi any sort of settlements any sort of dispute koi gi inter ethnic groups in marakta dispute tholakpa natraga koi government ka tholakpa matamda center yaudana moina resolve togba amatta puthoro on the government of india gi policy sidi towards the cookie sidi sidi akoina si table sida high with the meeting ginam nai kya ngaining de do bu moina tawri bodo khangoi hai bududi adudi apang mane moi se koina dum khalle hai tare ko aduna moina khanjari bududi akoina irai lai na sum ubanga me hai tare ko aduga ngasi phau da hai sine koina sum pa ba yare ko whatever akoi arithmetic akoi conclusion ama koi dum tabe 1 + 1 = 2 gi same model ngasi phau da any dispute any inter ethnic akoi kaino tholko the crisis tholko matam da natraga moi lala ho in cookie lala ho involved to matam da center yaudana moi ngasi wor kai to gi and the central government is behind the scene moi si khwai gi chawba moi gi cookie kaino siga moi ga chaminari ba moi policy program da nappa ga leira ba dung ba kaino ne hai se entity ne hai se me am ko de remind to ju wa yes observe ke lotion machine waina huju miha tin han liba adu su fara ba matung da yam tam tin wot nei raga han liba khula se koi terrorist ek oina loroi dabra central leader sing na masi da wafum um koi terrorist ki mathak tadi koi gi huju pa liba leika si yamna isang thongna koi india da sing na rakku khodi makta 24 fadana laman kumbangam badu gumba yam kan ba strain oina leiba adu manipur da huji fara matung da yam tam tin wot nei raga koi manga kak laga halak perform si baw da karim ta fundu ta kamai we madu moi se sidi hiding ai leitre almost sidi cold blooded murder haidune cold terrorist ki bo hengat khare hai tare ko adu khoi sathi badi every kano sugum incident tho kanda cookie jo group sing sina moina one unity dong na moina act tawi aduga apang ba tahandu gi khoida sum le degi kaingwa position cha adra na cookie in peace tak lang thogi ne duga kotu gumba de itl ko mong thola kani re kanai de no ma khara kanon taw dora kana ad kim mong thola kani hoji kim ji gi importance ka main taw re no irang kali matam da kim ji bu ugri uber ne ko sum ta ge de aduna khoina question taw re de aduna yam lu re de moi gi every dealing khuri makse masi khoina central government gi knowledge yaur ga taw ngak tane si mamang gi thokriba moi short historical span of we hojiki manipur crisis si mamang la thokiba president to hojiki khoi gi thokriba khoi may 30 gi thoiba dui mamang la thokpa incident sing khudi makta center yaudana moi kainta taw de haiba se masi madi aduna cookie gi part che khoina swaida khoina ngangba khoi si forum sida khoina ngangba du di tu ngangje ningdre aduna hai prajanadi gyan dabiro ngasi fauda waro sinema cookie hack chenabada moigi underground group hack chenabatamda center yaurga lotion bang aktani haibase sidai sida yam frank oira haitare ko bear and frank ito isi katang sum thamjagi yam noise ngasi khana na ba sida saru yabir panelist oja thabiyo ja kenone kasage dugi makhata bada ai ko english saying am leidana ko nang namang da injustice ama tawragadi nang madu protest tawduna leiba taragadi injustice nang encourage tawi haibo english ki saying am leiba ko ada manipur do hojik suppose victim orise bot je cookie su oil victim ore ko aduga naga su victim ore meitei bidi hanadi victim oil la in the recent past the
Naga su victim oi, Kuki su victim oi. Victim oi sing ki de amana innocent oi ba mi ngak tani hariba. Sai nungui pai ba mi sing sina te. Je khudang mana ha ba da kam jong da moi ani ngarang siri ju koi nuai te hariba. Masi protest to gada bani. Masi justice pi ha gada bani. Justice pi phangan ba ha se government gi mathau ni natra. Ada justice pi ni demand se all sections of the society ekoi masi demand to hum thui hariba. Especially voice kara leba political parties sing, especially opposition or ruling party or CSO or natraga kari hani opinion maker hai tare kwa lady sing je koi masi justice to wai di mi halabni na haliba mi du phao haraga makoi phampham thokpa dandi do court ki process ki due process of law ki matung na trial toraga dandi pi wana hai ga dabane ariba ada koi manipur dai koi na hoji ubse even opposition da leba especially the lady congress ki ne hariba makoi su high situation sida condemn to haninge sida na taba ate CSO ki group sing adagi even insurgent ki group khangde ama khangde ai de mase yaning de mase justice to godamani habse ai de rule of law ki matung na natural ki oiba sugi justice ki hai tare ko adugi moyeng mieng da pang na saw na jeng ga de mase koi yaning de habse khangan ba da bani mase ekoi na protest to draga de ekoi dom suffer tang no lagani ai na manipur praja da appeal tong ning ko de ekoi da meitai da thoktre adana naga tho intro kuki tho edana ekoi tumin lebis to gum se ekoi ki vision di all community se punna leba kai daba manipur duni hariba pasagi tampak ta su koi kuki election oi na koi khanji hariba ko we should welcome the Kuki people who were living at Imphal mokoi ju election o adagi Churachandpur da more da mitei kaya mai mapunsi lendra senda lambi to dana punsi ma da lelamni mojo mo halan lakcheba adana sigi se lakna bagi lambi ma semba se asigi mong se koi Manipur Sarkar ke agenda da karim ta yaw da mali adana from time to time mase minister and mistress ni haiba gumba dialogue na solution porokada ni de haraga dialogue ti tog da ba aduna di solution porokodo oitho oi haina admai tong na isim khaktang haijarang be जिके तो देखो कि मणिपुर की लाइरिबा लुप तरा मरी अमदी कोकोमी के साइड की कोई पे यानिंग द फोंदो पे कोई मिहार से यानिंग द फोंदो को वाफम सिंग फोंदो के बलै खरोजा याम नोइजिंग असि के कनन ने बसरु याबिरेबा ओजा एलांगबम जॉनसन कोई स्पोक पर्सन सॉरी पॉलिटिशियन अनुगा जा नबकेश्वर फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी रिटायर आईएएस ओजा बसु काय कुन बुसरी दुगा ओजा शांता नाहकपम स्पोक पर्सन कोकोमी ओजा बसु दा थागक फोंदो सरी ngasi ge meng tawi punam busu arwabdi kono no kurum jari Sparkle Educational Service ki Career Counselor ki Female amasung Male ki ahangba post ani kauri Educational Qualification MBA loiba oigadabani Fresher amasung Experience leiraba miyoi singna apply tobiba yagani Hena akupa marul kidamak 7005063196 natragana 9366230077 da contact tawiro natragana aikoigi office Sparkle Educational Service second floor Northeast Window TV building Hata New Tikon Road Imphal East Manipur da lingsin bira
हक्चांग फना थमगे हाइरबदी इरमदा मसिमक्तदा लैबा ख्वाइदगी फरबा हॉस्पिटल सिंगी मनुंगदा अमा ओइरिबा बबिना हॉस्पिटल लेजरी मफम असिदा थाजबा यारबा अमदी सेल यामना चंगबना स्पेशलिटी कुनहेनबदा अना लायेंबगी खुदोंचाबा पिजरी पेडियाट्रिक्स कार्डियोलॉजी कॉस्मेटिक सर्जरी अमदी स्पेशलिटी मखल मखा कयादा अखोगी स्पेशलिस्ट सिंगना मरिक चुमना थवाई हक्चांग यावना लायेंजरी अदुना स्टेट वांगदा अमुक करिगी चटलुगनी अखोगी मणिपुरदसु होजिक्ति अवांग थाकी हेल्थ केयर फंगलबदा मतम मांगन बिरगनु सेल हेन तिंगन बिरगनु अखोगी स्पेशलिस्ट सिंगदगी मालेंगी अफब थाकी लायेंग पतापियुमपम ओइबा सर्विस लोबियु बबिना हॉस्पिटल वे होप मीट्स कंपैशन अकुपमरोल गिदमक बबिना हॉस्पिटल सजीवा जेल रोड खाबईसोई इम्फाल ईस्ट लेंसिंग बिरउ नत्रगा अखोगी फोन नंबर 6909 390666 ता कॉल तौबिरउ North Window meaning tabiriba mayam punumakpu taramna okchari hauzik mapalamgi thabaki pau pijari ahanbada atubagi oina Dubai gi warehouse worker gi thabak kauri hairiba thabak asi apply to biningba miyoisina presentable and good communication skill leibatanatana masagi chahi kunmathoi dagina kuntrataret phawbada leiba oibigadabani hairiba thabak asigi pijariba khudong chabasing adudi per day 12 hours duty hours oijagani per week ta 6 days duty oijagani 2 years work visa pijagani loinana accommodation and transportation pija batanatana medical and insurance su pijagani hairiba thabak asigi thagi oiba salary lising kuntare tagi haujagani ani subada United Arab Emirates ke driver gi thabak kauri hairiba thabak asi apply to winingba miyosingna Indian car license ka loinana Gulf ki license leiba oigadabani amasung basic English communication leigadabani hairiba thabak asigi Indian license paibiba miyoisingi thagi oiba salary di lising yankhai dagi haujagani